byuka byuka dusenge byuka dusenge muri gusinzira byuka muyikunda cyane ndaje ndabipfutse kandi nabanje kubisabira uruhusha nabwiye Imana ati kunda ndabivuge yuko ndagukunda nawe ugira umutima w'Imana tivugira muri jewe ko nkunda Imana nanje mbyiyumvemo nibyo ukwiye kubigaragaza yuko ukunda Imana bese udakunda Imana wowe ukunda iki nutabivuga inyoni zizobivuga nitutabivuga ibyaremwe ibiti ibyatsi umuyaga bizobivuga none nitwoba tumaramaye Imana yaduhabwiye bwo gutandukanya amajwi none bitazi gutandukanya amajwi bitutange kubivuga ntugateteke reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore Mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewa ore Mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose dawa twese ubyagiye mu ijuru ariko ugakorera muri twe ubwoko bwawe urakaninazwa cyane mu buzima bwacu kuko ni wowe waduhaye umwuka w'abazima ni wowe waduhaye isoko ry'ibyishimo ni wowe utumara intimba z'ubwoko bwose ni wowe uduteturura mu makuba y'ubwoko bwose ndaguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mushasha turemeye ubwoko bwawe twasanze ubutunzi bwose bw'isi tworondera tutagufise twaba dufise ubusa uko twagendera mu madini atandukanye tudafise ukuri kw'ijambo ryawe ribohora tworuhuka tubaye indushi twogaragara nk'indushi none ndagushimiye kubw'umwuka w'abazima uduhaye turinjiye ku munsi w'247 muri uyu mwaka wa 2025 ndazi neza ko hari abo twatanguranye umwaka batakihari hari n'abo twatanguranye ukwezi guheze batakihari hari n'abo twatanguranye ku kwezi kw'icenda dufisemo iminsi ine yonyene batakihari kubw'iyo mpamvu amashimwe n'ayawe ntabwo ari ikiguzi byadusabye si umutima utunganye hoya ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi ukidufitiye ikindi cyiyongereyeko ni uko ugifite umugambi wo kudukoresha none mukama turakwiyereje uko turi kose uyu munsi utugabe kandi utugenze nk'uko ushaka uyu munsi turakwisabiye ntihagire amakuru mabi tujya kumva uyu munsi turakwisabiye ntihagire impanuka iyo yozana na hose tujya kumva uri Imana itungisha niko nyina wa Samuel yavutse kandi ubishatse uranakenesha Nebukadinezari umwami wa Babiloni amaze kubona amaze imyaka 7
asigaye ameze nk'inyamaswa, nta mugore yarakibona, nta mwana yarakibona kandi yarabyaye, nta butware yaragifise, nta ngabo yari muhagarikiye. Ariko amaze kubona imyaka 7 yeze yicaye mu ishyamba, aravuga ngo Uwiteka, ngo ni wowe wica ukani ukiza, ngo ni wowe wimika abami ukani ubimukurura, ngo ngushimiye kuri Imana ingiriye neza, ngo uzokongera ukanyimika mu bwami bwawe. Nebukadinezari akura ubwami kuri we, akura akanyarinje, maze umusubiza ubuzima, umusubiza iteka, umusubiza icyubahiro. Ndagushimiye kuri twebwe uyu munsi ujya gusubiza iteka n'icyubahiro. Twanyazwe amahoro yacu kuko tutamenye ingene tuyabibira mu kuri k'ubwami bwawe. Tugirira ikigongwe Mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Niwemere ko duteterwa, niwemere ko tumaramara, niwemere ko tubabara. Duhuje umutima turi abarundi n'abarundikazi bisobanukiwe kumwe n'abandi bose bari kumva ururimi ndiko ndavuga. Aba bari ku mpande zine z'isi, ndabwiye umuyaga w'ikushi ngo nugarukane ubutware bwawe muri twebwe. Turazi ko ikirere kibi cyatwibye amahoro, cyatunyaza abacu, cyatumye dukenyuka, cyatumye tubabara, cyaratuboye amaboko imugongo, tubura umugisha kandi turabanyamugisha, tuburira amasezerano waturemeye kuyaronkera. Uyu munsi kubw'imbaraga z'amaraso meza ya Yesu Kristo, uyu munsi ugira kane ukwezi kw'Icyenda 2025 utubiranye kandi n'umunsi wa kane. Ndase agashinyaguro ku buzima bw'uyu mukristo turiko duhuza umutima dusenga ubutatubwira n'Imana imwe rudeni. Ndasenze ngo ingwara zituve ko mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze ngo amakuba duhunge mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze ngo ubutware bwa mu ijuru butwarire muri twebwe, kugira ngo ubwo tujya kugendamo tubamo byose, umurozi ntagira ijambo kuri twebwe, umusambanyi ntagira ijambo kuri twebwe, imboregwa ntigira ijambo kuri twebwe, umwankanyi ntagira ijambo kuri twebwe, umunyeshyari ntagira ijambo kuri twebwe, umwicanyi umukereranyi ntagira ijambo kuri twebwe. Ndasenze ngo amaboko yose yamenyereye kukarya inkota, amaboko yose yamenyereye gusesa amaraso, ururimi rwose rwamenyereye kuremenanya, ndasenze ngo uyu munsi nturugire ijambo. Ndasenze ngo bagusenze uyu munsi bagira amahoro. Ndasenze ngo amaraso ya Kristo dushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Si twe baguhera muri Misiri kandi basokuru batahetse. Umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka aho wadukuye, ngo muri Egiputa ngo ntituzoyibuka ukundi, ngo turiko turagana iwacu ngo i Kanahani, ngo kuko niho dufise isezerano. Natwe hari ahantu mu mahoro, hari ahantu mu migisha, hari ahantu mu magara meza, hari ahantu tuzorambira kandi tukaroranirirwa, turiko turategurirwa kandi tukiri kuri iyi si. Ezekiyasi yaravuze ngo nta kuntu wari gufata iminsi yanjye munezero ngo ndungike ikuzimu ntarayirangiza, ngo yari kincagatiye. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, namba waba umuvumo wotuma twangirika uyu munsi, namba waba umuvumo utuma dufatwa n'imisonga itandukanye, namba waba umuvumo utuma duhora mu kaburi guhamba bacu, turawibohoje ko turawase mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo icyo muzatura n'ukwemera nzogishira mu ngiro. Turakwisabiye ukuramba, turakwisabiye ukuroranirwa, kandi tugusabye kurambana n'abacu. Turakwisabiye umugisha mu byo dukora, turakwisabiye umutahe mu byo dushaka gukora. Uri Imana Salomo yavuze mu migani wa 30 ngo iyo utazi umugisha ntiwongera kumubabara ukundi. Utwihera umugisha uyu munsi turakwisabiye. Ndi gusengera mu isaha saa 6, ndi gusengera mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Nzi neza kuri Imana igorora ibigoramye, uri Imana ibohora ibiboshe, uri Imana ikura ibisuzuguro, uri Imana izana igikundiro hari icangiro, uri Imana izana umugwiza hari inyatsi. Turasi inyatsi z'ubwoko bwose, iyo zozanana cyane cyane inyatsi kutwaka amagara meza, inyatsi kutwaka kuramba no kuroranirwa. Yesu Kristo mukoze mwiza, wowe mwigisha w'ijambo ry'Imana, wowe mwigisha w'ijambo ry'ubuzima, wowe muco w'ubuzima bwacu, wowe gahimbare gakuraho agahinda, wowe munezero ukuraho umubabaro, wowe butunzi bukuraho ubukene, wowe mwungere w'ubuzima bwacu, kuriki ukura umwijima
umwijima waseka ibi ku buzima bwacu udukundire uyu mwanya tukuninaze tugushimagize tukuririmbire tugusenge kandi dusengere no mu izina ryawe waravuze ngo nimumara gututurwa kubw'ijambo ryanje ngo nzoba ndi hagati yanyu igihe cyose muzoba muhuje imitima murenga umwe canke muri babiri kandi waravuze ngo nzoheza mbahe ico cyose muzosabisha izina ryanje ngo nzonabwira na data baye ngo kuko ico data shaka ngo nuko mwoko amabwisha Kristo mukozi mwiza ngutu tuboko twacu uyu munsi ntituri bwishikane kuri kiranga nawe yarasobewe uyu munsi ntituri bwishikane kuri Dagoni nawe aramenywe umutwe uyu munsi ntituri bwishikane kuri Asheri nawe byarayangaye uyu munsi ntituri kwishikane muri Mowabu muri Ashuri nta nama uyu munsi turi mu nyonga zawe aho umwe wese ari ndazi kuri sengesho harabo risanga muri bisi harabo risanga mu buriri harabo musanga mu gikoni harabo risanga ahantu runaka harabo risanga ku kivi harabo risanga kwivora harabo risanga mu bitaro harabo risanga mu gasho harabo risanga mu bucamanza harabo risanga mu maboko y'abagome harabagore risanga kunda harabakobwa risanga mu rukundo harabakobwa risanga mu cyangiro riradusanga ahantu hatandukanye ndasabye mwami Imana nyagora ku ngoma uduhica imitima yacu ugusaba kwavuze ngo ni musaye muzohabwa izari karanura yaravuze ngo murirwa muri ijogota yavuze mu kigabane cya 19 gaze ku murongo wa 16 waye cyumurya aravuga ngo mwamuguma mwidodoma ngo mbese nindamubyaye yo kwibagira umwana w'umucuka ari cyangwa umwana ari kwibera cyangwa uri kubibera ngo mwebwe mutazi kwibagira abana banyu ngo harakantu jewe ngo mwoho mbere mwohava mukananirwa uko muri abantu ngo ariko jewe ngo nabanditse mu kiganza canje cy'ukuryo ubutazimangana ngushimiye kuko amazina yacu uyazi ngushimiye kuko amazina yacu uyitayeho ngushimiye kuko amazina yacu uri kuyakuza kuko Kristo yarabyivugiye Yohana arabwandika mu kigabane cya mbere 16 ngo kuko muri Kristo Yesu ariho tuvira mu bwiza tukaja mu bundi nituri buva mu bwiza ngo tuje mu bubi nituri buva mu butunzi ngo tuje mu bukene nituri buva mu kunguka ngo tuje mu ruhombo turabyase tubyankiye mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye utware bw'ijingo bwongere butwarire muri twebwe kandi bukorere muri twebwe amasezerano na yacu yaduhe waradusezeraniye biduhe nuturinda makuba y'uwo munsi uzobaye umutaye ukunezerwe ejo hazoza ryo niryo banga Kristo yasize mu bigishwa biyo Matayo 6 yarabyanditse yavuze ngo nimusaba data mu musabe ngo dawe wa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe ryuba ubwami bwawe buze mukama ubwami bwawe n'ubw'amahoro nibyo biri mu Bagalatiya 5 n'ubw'ibyishimo n'ubw'ukuri n'ubw'ubutunzi n'ubw'amagara meza n'ubw'igikundiro n'ubw'ubudahangagwa subwa kavuyo twihera ibyagiza bizanana n'ubwami bwawe tugaragare nk'abaambasaderi bawe ntukemere ko urusazi rutudumako ntukemere ko amaso zahora ku maso yacu kanatsinda waratubwiye zaburi bivuga neza ngo marira turirira aho twababariye ngo yatuyariri yanyu umutima utunganye ngo urayakiruka yashira mu gacupa ngo maze mu nyuma ngo ukadutwogesha kugira ngo duhe ibisubizo umujyari wacu imitima yacu none ndagushimiye kandi ndagusabye ngo umutima wa Mweranda abe kuri twebwe Dawudi umusabyi wawe ntiyigeze ahengeshanya kugusaba ngo ibyo wonkorera byose wo mana woreka ngo mutima wa Mweranda ntamvirireko none se mukama nyene ijuru n'isi mutima wawe ukurabe muri twebwe ukuri ku ijambo ryawe kugwirire muri twebwe ububasha bwawe bukorere muri twebwe turasinyatsi turasi imibabaro ingomana mutima wa Mweranda waje kubatumwa ubwa mbere barasabagwa abantu bari bagira ko ari babahungu bo mu bugarire bari bagira ko ari babanyagalilaya babaraza ngo baje kubafata kumba imbaraga zo mu ijuru zabagaragaza nk'abantu bafite ubutware budasanzwe ngwino rero mana mutima Mweranda dufise imana itarobanura ku butoni niko Salomo imigani we 8:17 yavuga yaravuze ngo imana nirobanura ku butoni ngo wese afite umwete wo kwirondera mwiyereka nabyo Petero ashingiye narabyica imana yakoreye Koroneliyo mu bikorwa by'abatumwa 10 natwe uyu munsi imana twizere natwe uyu munsi imana dufikinishe tugeze kuri wa munsi mukuru usumba iyindi niko Kristo yavuze akiri mu mubiri akiri ngaha kuri iyi si yarahagaze nkunda Yohani kuko yabyanditse mu kigabane 7:37 avuga ngo wari munsi mukuru usumba iyindi minsi avuga ngo wawe wase wumva kunyota ngo nuzi waje ogira ngo inzuzi z'amazi abeshaho ngo zitembe
kiva mu nda yawe. Bibiliya igahishura ngo burya nta kindi ariko aravuga, ngo ariko aravuga mutima w'Imana nzoza kuri abo bose bizeye Kristo. Mutima mweranda nuzi umucuraza mu buzima bwacu. Mutima mweranda nuzi ingwara tugoye zirakira. Mutima mweranda nuzi ibihimba byangiritse birakira. Kandi Imana mutima mweranda nuza nta muroza dutora, nta mwangusha dutora, nta mutegatega dutora, nta utongera dutora, nta ushuhura dutora. Ngo Mana mutima mweranda ushire ku budahangarwa. Ni wowe wenyine ushobora kuniminita gira ukwingana. Maze data kagira impuhwe, data kagira ikigongo. Ibyo Isaya yavutse. Reka tubyakire nk'isezerano. Kaze kugira ngo mu byo dukora byose tweregwe. Ngwino tugira abagabo bo kuguhamya. Ngwino tugira abagore bo kuguhamya. Ingomana mutima mweranda tugira abagabo b'intwari. Ngwino kugira ngo wungumwe hagati y'umugabo n'umugore. Ingo kugira ngo ungume hagati y'umubyeyi n'umwana. Ingo kugira ngo ungume hagati y'inshuti n'umugenzi n'umuvukanyi. Ngwino mu bakozi no mu bakoresha. Ngwino mu batware no mu batwago. Ingo murikira igihugu cyacu cy'u Burundi. Duhe bwa butunzi Imana yatwemerera. Twaramenye ko Afrika ari Eden, kandi twaramenye ko iri mu butunzi budasanzwe. Uwo mukerubini Imana yasize ngo Adamu na Eva ntibahindukire. Twebwe turi bene Adamu wa kabiri. Turagomba kubwexploita generation yacu. Turagomba kwamamaza ubwami bw'Imana, kandi turazi ko Burundi ari umutima wa Afrika. Natwe turagomba kuba bakuru b'ambassadeur mu bwami bw'ijuru. Turagomba kuba umucyo w'isi, turagomba kuba umunyu w'isi, turagomba kuturinda nk'imbonera ijisho ryawe, turagomba guhezagira abaduhezagira, turashaka kuvuma abatuvuma, turagomba kutugwanirira, turagomba kudushira hejuru amazina yacu ukayakuza. Kuko Zaburi ya 24 iravuga ngo inzahabu n'ifeza rwose ni ibyawe. Aya masahu ye ni amasahu asanze Salomo mu itiro, kubwira ngo Salomo saba icyo ushaka. Salomo ibyo yagusabye warabimuhaye, umwongera ko inzahabu n'ifeza igikundira ubwenge n'ubwitonzi. Bitewe natwe turabikwisabiye. Nitugusabye ububasha bwo kuja gukererana, nitugusabye amabuye yo kuja guterana naho Dawudi yicishije Goliyati huye. Twe tukwisabiye ubwenge n'ubwitonzi, kandi tukwisabiye inzahabu n'ifeza. Tugushingiye naye kandi tukukwemereye, tuguhigiye umuhigo ko nudupfumbatisha mu biganza byacu ntituzokorwa n'isoni zo kukugarukanira kimwe muri ibyo 10 uzo waduhaye mu ntoki. None papa, kugira ngo ubwami bwawe bwagoke, kugira ngo ishaka ryawe riranguke, kugira ngo igisuzuguriro tugikugweko, kugira ngo akavuyo tugakugweko, tuguteze ibiganza please. Twihere ubwoko bwawe, twihere abahungu n'abakobwa bawe, twihere umwe wese ijya gusaba mwihere, abakobwa bagusaba urugo bihere, abasore bagusaba akazi bihere, abagabo bagusaba ubutware bihere, abagore bagusaba igikundiro bihere. Urabifise ngo ibyo ufise iyo umwana wabigusaba nk'umutima utunganye, urakanyura ukamuhereza ngo kandi ukamugiza umukwetsa. Niko Tobi yavutse. Urakoze ko bitwemereye, kandi gushimira ko ibindi byiza byose ujya kuduha uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo usenze nemera kuri Imana igiye kutugirira neza. Ndazi ko ata protocol usaba, nta mpamvu wo twima. Twabanje kuyana ibyaha byacu, twakwemereye kwiyeza, twakwemereye ko tuzokugendanira, twakwemereye kugukorera, twakwemereye kugushinga inani. Uzoduha amata ngo tukwima amatwi. Twihere mugeyi, twihere mukiza, twihere murengezi, twihere mutabazi, kandi udukiriza abacu bagwaye. Aho bari mu bitari isengesho ryacu ribasangeye, aho bari mu bibazo isengesho ryacu ribasangeye, abari kubundabunda kubera imyenda bafise, abari kubundabunda kubera agahinda bafise. Uri Imana ushatse nibuye duhagaritse ku ibirenge byacu warindi, uri inzahabu ukavuga uti bane banje nimusubire gusuzugurwa. Uri Imana ushobora gutora amaparcela twaguze ubutaka dufise ukabushiramo inzahabu, tukaba turabohotse turatabawe, tukavuga ngo turibuka bya biyangane watugiriye neza. Uri Imana yo dutabara tutabanje kuja guteterwa ngo twirirwe turitura batatwumviriza. None tugirire neza papa, tugirire neza cyo tuzoririmba ngo igihe twari mu butayu ngo waratwumvise, kandi tugirira neza. Kindi ndagusabye duhisezerano tujya kugendera ko uyu munsi, kandi ndagushimiye ko byose ubigirana impuhwe zawe, ubigirana urukundo rwawe, ubigirana imbabazi zawe, ubigirana amahoro yawe. Ntacyo tuzoburira mu bwami bwawe. Twarahiriwe ko twakomeye. Jewe ko ndagukunda cyane, ego koko ndagukunda cyane. Jewe
sinoro nkuko ndabivuga ko ndabivuge mukava undeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ewa ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Kristu ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama alo oro mwami wanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi nongeye kubakengurukira mwebwe mwashimye guheba itiro kugira ngo duhuze amajwi duhuze umutima dushimire Imana iduhaye kubona umunsi mushasha kandi tuyikengurukire no ku bindi bwiza ijya kuduheramwo uyu munsi. Ntabwo ari iby'agaseseshwa rumuri, Imana n'urukundo. Murazi ko uyu mwanya ni umwanya twakira ko isezerano rishasha. Iri sezerano rishasha Imana yaduteguriye uyu munsi ariyo nzimano ukura mwaka bantu uja kwishimikiza kugira ngo wirukane za manuka, wirukane ya mashari, wirukane kwa guhomba, wirukane za mfuga iturumbuka, wirukane ya majwa zana umubabaro mu buzima bwacu. Reka mbabwire ko ari muri za 48 Imana iraguyihumura mu buzima bwawe. Ukwiye gukangurwa no kuri ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Imana yikugiriye impuhwe iguhuza na buri kintu kimwe cyose ukeneye mu buzima bwawe. Wamara kukira ukagira ituze, wamara kugira ituze ugateba kumera imvi, wamara guteba kumera imvi ukabona abuzukuru n'abuzukuruza, ugahimbagwa n'iteka Imana yaguteye bidasabye umutahe ushingiye kuri diplome yawe, ariko bisingiye kukubaha Imana. Gato wimbibwirire sindabatebye uno munsi. Bibiliya iravuga ngo umukama agiye kubura ibintu bishasha kuri twebwe. Ngumviriza ibi muryango wa Yakobo, mwebwe mwitwa izina rya Isirayeli, mwebwe mukomoka ku rubyaro rwa Yuda, mwebwe murahira ku izina ry'umukama, mukambaza Imana y'Isirayeli naho mutabigira mukuri no mu butungane. Nagira mbabwire ko uri karabwirwa no munyantege nke inkana itari karabavugisha, n'umunyantege nke inkakasha, n'umunyantege nke inkawe, ariko wawe ndavuga tuwiteka nagwa mbyukiri wawe, nagarara mpagaze ku bwawe. Ni wa wundi adaheranwa n'icyaha, adaheranwa n'umubabaro, adaheranwa n'agahinda. Ni wa wundi yaguma atitiriza avuga ati buriya uyu munsi byasa ariko witeka kuko afite ubundi bubasha, afite inzira zirenga igihumbi nk'uko Isaya 55 bivuga. Ndazi neza yuko n'ubundi akiri kumwe nanje. Wowe tubyumva kumwe ko Imana iri kumwe nawe margare y'intege nke yizawe. Komera Kristo ni mutima. Yumba hafi nakubwira ngo ndumukora niko sogokuru wanje aravuga, yavuga ngo ni wakira umukora kukuvuza akantu keza, aka kantu kagumya mu buzima bwawe. Ntukihebe kubera ikigerageza runaka, ntukihebe kubera igisuzuguro runaka, ntukihebe ngo watebye kurongora cye kurongogo, ngo watebye kubyara, ngo watebye gukabaka bifaranga. Igihe cyawe ni ikinyene nimba wubaha Uwiteka. Ngo nkako muyitirira izina ry'igisagara Ceranda, ngo ibyabaye kuva na kera narabibamenyesheje bitaraba, ngo byavuye mu kanwa kanje ndabibumvisha, ndabikora kandi ndabikorwa nyene bica biraba. Iki ni cyizere Imana ibiri kiragushiramwo kugira ngo wumve ko ushobora kuba wananiwe uyu munsi, ejo haheze ushobora kuba wananiwe. Aya mezi 8 dusozereye kuvana mu kwezi kwa mbere ndetse no kuvana mu buto bwawe, mu gukura kwa mu buyabaga bwawe, imbaraga watanze kugira ngo uronke iki canke kiriya, naho wananiwe Imana ikakubwira ati mfite ukundi kuntu ngikora kandi ngikorwa nyene sindinde kugutebya. Ubwo nyene ngahotora akantu nk'uko mubana umuntu ariko aracumba ubugari nk'uko mureka aracumba, ngahotora akantu nk'uko ico ushaka ukabura kirose. Indegeze guteramira nyine wari karacumba ubugari. Abo murabasirimu gusa, reka macero umugari nyoko wa musanze ari karacumba ubugari akagira nk'ugaguha kumudara nk'uko waba utwaye irobera ishobora kukumaza kabiri natoguye isupu ngongere uryo bundi bugari. N'Imana nuko ibishaka kukubwira ibigomba kukubwira ngo burya marga ariko wananiwe, wakoresheje ingufu zawe, ukoresha umutahe wawe, niwazanye ukwizera, niwazanye
uramwemera ati nyemerera gatoyi wihane caca wiyeze wemere ko umunyantege nk'yari je nkomeye nkuko nabikore basokuru ba ndakwereka kanungu byondera iyo mana niyo yo kwizegwa iyo mana niyo nje guhamagara ngo uyu munsi mugendane uyu munsi mukorane ngo kubera ko nari nzi kuri ntabarigwa kwigika nuca ukidadaya nk'icuma uruhanga rwawe narwo rukomana ya nk'umuringa ngo nabikumenyesheje kuva na kera ndabikumvisha imbere yuko bishika kugira ngo ntuwavuvuga uti ni igishusho canje cyabigize igishusho kibaje nahinguye ni igishusho canje c'icuma gishongesheje nibyo byabikoze Imana irashaka yuko utavuga ngo ingufu zanje ikimero canje ukonsa uko ndeha umugabo yandongoye umugore narongoye abana nabyaye diplome yanje igihugu canje politike yanje umugambwe wanje Imana irashaka utirata ibintu bigaragara wirata ibindi bintu bizamugira icyansi abandi bananiriwe umuhami yitwa Yehoshafati yigeze kugira kajeda arabwira Imana ati mbe Mana nikuteje ngusenga singujyajyanye cacumi ukawemeye ko inzaho zanje zigwa mu mazi zigatwarwa muri yose ya Asia mu kiyaga muri Asia ni Asiatique sinzi ko ariko babwita ariko Oseya ni sinzi ko ari feminine ko masculine singibuka kandi sindumanye kwigisha igifaransa Imana yamusanga aho ati Yehoshafati ko wawuze kuza kusenga reka ndakwibira ibanga tiburiya wa wifatanije n'umuntu w'indyarya wifatanya n'umuntu afise umuvumo Mungu wakabu yari yakoranye n'Ahabu Mungu wakabu na Yezebeli hagati rero buriya nta kuntu nakumana gufata inzango ndazicemo kabiri none rero ntungamburukira uraca kabiri ngo shumbushe Yehoshafati kuko wanyezigiye mbabwize ukuri ko nibwa mwaho ngari mwizara rimana mukuri kwijambo ryayo irabashumbusha ndabarayi kuko impamvu z'uruhombo impamvu z'urupfu impamvu z'ugukenyuka impamvu z'ibisuzugura buriya ni nyinshi cyane hari zishingiye ku byaha bya badata ntimwirengagize ko mu nimba za Yeremiya 5 umurongo w'indwara avuga ngo iki ngo badata bakoze ibyaha ngo none uyu munsi nitwe biremere ku bitugu byacu ngo abana b'abakobwa bacu ngo babirirwa mu furuka zibarabara bijya yavuga Yeremiya suvuga ngo n'ubusambanyi bwari muri Isirayeli no icyo cyari gisanzwe ahubwo ni nkuko bavuga ati ibyo twokoze byose byaragiye byitereraga patanu na kimwe tugishoboye kuko nicyo gihura n'ubuhanuzi buri muri za 45 aho Imana yabwira kuro ngo kuvana ukiri muto ngo ni je nagukenye je nukutigeze ubimenya ngo none uyu munsi kuro ngo ndi imbere ya kugira ngo nkura ibindi zakiryuma hari ibindi zakiryuma byabuze yuko utora business yawe y'ugukora ngo wereke hari ibindi zakiryuma bihora bituma uhorana intekera ku mutwe ejo uri mu rushweka hirya ejo uri mu bitoki uri mu myumbati uri mu kabare uri mu restaurant urigisha ugira amakuru urumva ukaburana namwe wotora uburaramo ugasanga n'ibihindizo by'ibyuma iryo rari Imana irikira bitubwira bikevuga ati ndacyafise umugozi wo guca uyu munsi ugira kane muri uku kwezi kw'icenda ijambo nimutaritwara muzoba muhombye gose ndaje tunarikoreshe mu kuguruza ikirere ciza ku buzima bwiza bwacu Imana irashaka kudafatira ku tuntu duto ushoboye nukuri Salomo yaravuze ngo byose ni byose uwa mugabo Salomo n'umugabo ukwemegwa ngo ubwange yarafise nta wundi numwe arabwira ubwiza yarafise nta wundi numwe arabwira ngo ukuntu yahinyanyuye ibintu nta wundi arabishobora ibyo yubatse nta wundi arabyubaka amafaranga yarafise ngo inzahabu n'ifeza ngo kuri ngo byabimeze nk'ikariyeri nta numwe arabigira ariko aravuze ngo byose nose ngo kwirigurara kwijoro kiriguriruka utazi ngo ibyo wubatse ngo uzobisigira ko azobifata neza yavuga ngo byose ni byusa kubera iki yavuye afatwa n'akantu kitwa ngo ni igitsina karamutwaragera ku rwego akwabagora amajanirwi arongera kwinjoreka amajana 3 niyikangura agera kwikangura huye n'agakobwa kakanyashune mu kazi kankati Salomo baravuga ko bose uri mwiza kandi uri umwami ndakubaha ndazi ko utubasha umwami baca bamutwara ku musozi bakamutakicwa n'izuba ati nemeye kujaho nyene kugira ngo reke ko wimatanije n'amarayimani gukona Salomo arikangura nuvuga uyu munsi ukangurwe ubundi yiwari gucumise bavuga hano ariko ndacane mu ishamba uyu munsi ukanguke ureke guhora naragowe ndapfuye ndofata amara gute ndatuntuye na jujujuju umutima widodomba uwo waratakaje ubutware bw'Imana bugicatumye umwami Nebukadinezari Imana imwibuka inyuma y'imyaka 7 sikindi kintu harakabanga kamwe yakoresheje
ko gutekereza akabyigako akabireka n'ubundi akidadira akabyigako mugo umunsi umwe aravuga ati bwawundi umukama niwe yicaga kiza Imana ati nico nashaka gusumba uko kwikubita kugikiriza ngo jene Nebukadinezari ndakomeye Imana ati wanyibagiye ari jene guha abanyisirayeli bagukorera Umareka araza kona kana kamwe kumutsi gusa aracomoka no mwishamba mugabo wundi munsi kubera gacerere ukwiye kuja mu gace ukavuga uti mbege kashino rikaba kabakote Imana itanga ubutunzi nimureka gusaba Imana ubutunzi nimureka gusaba Imana amafaranga na yayo nimureka gusaba Imana umugisha nuwayo nimureke gusaba Imana amahoro iratanga kandi yafise ase anabondance ndasozere ngo warabyumvise none bwitegereze byose mbese mwoho ntimwobimenyesha ngo kuvana ubungiye kukumvisha ibintu bishasha ibintu byari bihishijwe kandi utaruzi umurongo w'indwi iza 48 ngo ubu niho bikiremwa si bya kera kandi gushika ubu ni wari bwabyumve bivugwa kugira ngo ntuwavuvuga uti nukuri nari ndabizi ngo ariko naco wumvise nta nico wamenye kuvana kera amatwi yawe ntiyigeze yuguruka kuko nari nzi neza ko uri umuhemu ukaba numubisha kandi ko witwa gutyo kuvana ukivuga reka mbabwire ubuhemu twashizwemo n'ababyeyi bacu ubuhemu twashizwemo n'igisokuru kibi cyacu ubuhemu twashizwemo n'ibyo twakoze ubuhemu twashizwe mwo niki canke kiri ntimukabatandukanye n'ukuri kw'Imana kubera iki Imana irazi kagusanga muri iyo mibabaro muri ibyo bisuzuguro kabwa ati mwana wa jewe ndacafise icyo gukora nutangira Imana uyu munsi igomba kukubwira ikintu gishasha utari bwigera ubona kuko igihe yari yarakivuze ntiwigeze ugihabwa nk'ubuhanuzi ntiwigeze ugitahura ngo kubera izina ryanje ngiye gutsindisha vu kubera ninazwa ryanje ngiye kukwihanganira kugira ngo sinda gutikize ngo naragutyoroye nakoresheje ifeza nagutyoroye mu kugucisha mu ruganda rw'amarushwa ibyo ndabigize ku izina ryanje ijewe nyene ndabigize none izina ryanje ryohumana gute ubu ninazo bwanje nawe nzobuha ndasozereye Imana nawe ndizoha izina ryayo ngumana nawe ndizoha ninazo bwayo kuko ngo yari nzi ko twabyawe n'abahemu natwe dushobora guhemuka ngo noneho igiye kutugirira ikintu gishasha ngo kandi ikintu gikomeye bakundwa abo mukama ubu turabana b'Imana muhumure ibitubaza kuri isi biracahari ibiturusha kuri isi biracahari ariko uko biri kose dufise Imana umurengezi Imana umutabazi Imana mutananirwa Imana umutunzi Imana umushobora byose Imana iyo Mana rero niwe gwawe uyakire ukangugwe n'impuhwe z'Imana zigusanga mu bugaragwa zigusanga mu butayu zigusanga mu gahinda zigusanga mu bugumba zigusanga mu bugwayi zigusanga mu gususumizwa n'amarushwa zigusanga mu rutunaturiya ariko zikagukuza zikagutabara zikakuremurura iminaniro yose Imana nyene amahoro twishimire twese itunezereze itunezererwe iturinde kubabara kandi twagurire imbere ubyo turimo byose twizere ko umukama uyu munsi aca kutugira neza kandi ko hari ikintu gishasha agiye kubaka ku buzima bwacu mwarahezagiwe mwese amen.
ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Uwiteka nyagora ku ngoma urakaninazwa cyane mukama kuko ni wowe waturemye utwiremeye uturemera muri Kristo Yesu turemera n'imirimo myiza tuzorangurira muri we n'uyu munsi wongeye kuturema gushasha imwe mu mirimo waturemye ngo tuzorangure ni uwo gusenga ni uwo gusabana nawe ni uwo wo kwiyuzuza nawe tuje kubirangurana umutima ukunze ntacyo dutandukanya nawe nta makuba nta nzara nta rupfu nta bugumba nta mubabaro nta gahinda y'umwana wa Yesu Kristo tuwaronkera urukiza tuwaronkera ubuzima tuwaronkera agahimbaro tuwaronkera umunezero tuwaronkera ibyiza n'ibyishimo sagire mukama muri uyu mwanya uduhe umugisha n'umugwiza uturinde kubabara kandi utwagurire imbere duhuze n'icyo umutima wacu ushaka Yesu Kristo natweze kugira ngo iri zamu riri hagati ya saa 9 na saa 12 turibyaza umusaruro ubwoko bwawe urukundo rwawe mukama nirutume kunyagora ku ngoma tubwire icyo twakora kugira ngo twuguruze ikirere cyiza ku buzima bwacu icyo twakora kugira ngo dutandukane n'agahinda agahimbare kabe mu buzima bwacu tubwire icyo twakora ngo tugire igikundiro tubwire icyo twakora ngo twemerwe icyo twakora ngo dukugwe kw'ibisuzuguriro turaguteramiye nk'Imana yacu turabigiza nk'umubyeyi wacu Mutima Mweranda mugisha w'ijambo ry'Imana ngwino kugira ngo umwuka w'Imana ube mu mwuka wacu tubonereho amahoro ukuramba no kuranirwa
mu izina rya Yesu Kristo twe twateramirizamo duhabwa ibyiza n'ibyizigiro. Amen. Amen. Ori mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane. Tugire Kristo bakunda aho mukama aho muri ku mpande zine z'isi usangwa amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ubutware, ubuyobozi, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa Mutima Mweranda akorera muri twebwe. Turaje muri izamu ryo kwakira isezerano rishasha. Izamu ridasanzwe, izamu ryo guhaguruza ikirekiza ku buzima bwacu, izamu ridasanzwe, izamu rya kabiri kuri munsi igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda umunsi wa 247. Nta bintu kiryoshye nko kwigishwa uko gusengerwa ukakira ibyo wasengeye, kwaturwa kumugisha ukawakira. Ndashaka uyu mwanya tuganira ikintu kijanye no kubohorerwa imihora y'igikundiro cyawe. Gukugwa kw'inzitizi, icyo nicyo twita kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ntabwo ari inyigisho navuga ngo inkingi wo kwifashisha wo kwifatikiza cyangwa wo hagurukirako ukabahoza igikundiro cyawe canke ubutware bwacu, ubuyobozi bwacu, ubwenge bwawe. Izo sinozimara. Ariko naho biruko ubutware bw'Imana iyo buri muri twebwe, dushobora gukora ibyo abana b'abantu batari batwiteze. Bakundwa abo mukama, nimba ushaka kugurirwa ikirere gishasha, umenye ko ugomba kuba ingoro y'umukama shasha. Nikijwi ry'ubuhanuzi rivuga ugomba kuba inzu y'ububiko nshasha, kandi ubihisemo n'umutima ukunze n'umwete urabihabwa mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nawe usaba umutima mweranda gw'Imana mu mwiza. Hagayi yigeze guhanura mu kigabane cya 2 cya Hagayi. Yigeze guhanura aravuga ngo umukama yigeze guca ku muhanuzi Hagayi avuga ati, ndagusabye ubwire Zorobabeli mwene Saratiyeli icariho cy'umwami w'Ubuyuda na Yozuwe mwene Yehotsadaki umuhereza nkuga mukuru hamwe n'abasigaye bose mu gihugu uti, murumva ugiye ucumva ijambo ry'Imana uragasigaye. Aha ni wowe wo kugurura ikirere cyiza ku buzima bwawe no ku buzima bw'igihugu cyawe. Uwasigaye muri mwebwe yabonye iyi ngoro mu buninazo bwayo bwa mbere ninde? Kwibutsa amateka. None muyibona gute ubu? Kuba wewe niriyazwe n'umukama. Nukomere Yozuwe mwene Yotsadaki umuhereza nkuga mukuru. Nimukomere bantu mwese bo mu gihugu muheze mukore. Niriyazwe n'umukama.
nkako naje ndi kumwe namwe kubw'ijambo naje ndi kumwe namwe kubw'ijambo nimukomere bantu mwese wo mu gihugu mwese mukore niriyazwe n'umukama nkako nanje ndi kumwe namwe kubw'ijambo nasezeranye namwe igihe mwava mu Misiri ubundi ijambo Imana yasezeranye n'abasogokuru yo yiracarigendera ko ntiyemukane twebwe duhemuka umutima wanje uri kumwe namwe ntimutinye ibi ni ibintu bidufasha n'inkingi zishobora kudufasha zikerekeza ku buzima bwacu kumva umutima w'Imana uri kumwe nawe Imana ikakubwira ngo ntutinye kimbaje nuko mutabyakira muguje ko wenda urumva ngo Mariya yaje ngo nzokumenya cyukicitse cyane kwijana umutima wanje uri kumwe namwe ntimutinye niriyazwe n'umukamanye n'ingabo nkako nguko uko umukamanye n'ingabo avuze hasigaye akanya gato jewe meze netemeshe ijuru n'isi ikiyaga n'isi y'umwotsi nzotetemeshe amakungu yose ubutunzi bw'amakungu yose buheze buze burisuka murabyumva ubundi umuntu aja kukugura ikirere ciza akubwiye akurema mu cizere Imana yo ntikirema bisanzwe ni feza ni gwanje ni zawe ni gwanje niriyazwe n'umukamanye n'ingabo ubu ni nazo bw'iyi ngoro yo hanyuma buzoba buhambaye gusumba ubw'iyambere niriyazwe n'umukamanye n'ingabo muri iki kibanza nzohasasagaza amahoro niriyazwe n'umukamanye n'ingabo ni kuvuga iki kugira ngo ushobore kugurwa ikirere ciza ku buzima bwawe bivanye n'icyo ukeneye bivanye n'icyo uhabiye bivanye n'icyo uruhiye iri bangura keneye Imana niyo nyene ubutunzi nta kintu na kimwe udashingiye ku itegeko ry'Imana udashingiye ku isezerano ry'Imana wowe ushobora kubyaza umusaruro Imana yishaka kugukinjurira ukuri igitutu kibi ku buzima bwawe
iguha amahoro mu mutima ubwa mbere, ikaguha ubwenge, ikaguha amasezerano y'ibyo ishaka kugushikanako. Imana iyo imaze kubona ko ukeneye ikirere ciza gikomotse mu butungane bwayo, ifite uko yikora mu bubiko bwayo ikagutangaza, ikagutabara. Umugabo Zerubabeli ububasha bwo kubaka afite inzitizi nyinshi ku buzima bwiwe, ariko kubera ko Imana yamwemeje, yambwiye ati ngore bwa mbere nimwebona mugatinya ubu ari agaciro mukiha oye kubera ko yabomotse iyo ngiye kukuyubaka ngiye gukomera. Kandi we Zerubabeli nawe Yozuwe komera, ni mwebwe muzoyubaka, nta bundi buhinga. Zakariya ariko aravuga mu kigabane ciwe ca 4 akavuga ku vyerekeye Zerubabeli, yavuze ngo araheza arishura ambwira ati ngira ijambo Mukama ashikirije Zerubabeli, avuga ati ntibivuye ku butware, ntibivuye no ku bukomezi, Imana iramubwiye Zerubabeli ati njya kuzana ubutabazi, njya gukura kwikirere kibi, muga ntibivuye ku butware bwawe ntiwishime, ntibivuye ku bwenge bwawe ntibwishime, ntibivuye ku bukomezi bwawe ntiwishime, bivuye ku mutima w'urukundo w'Imana. None Imana yavuze ngo uri ikiga wa musozi munini, ikigeragezo cyawe gihangayikishije ubuzima bwawe, Imana irakibaza. Ngo imbere ya Zerubabeli uri nk'ikiyaya, mvu usa n'uwasenyutse, n'irya jambo Dawudi yakoresha mu kwica Goliyati, ujye uja kurengera umwaka ubunini. Ngo azoserura ibuye ry'iremerezo, abantu bishongore bavuga bati rirabereye uwo musozi. Nkuko bafatira mu buzima bw'ubukristo bushingiye ku kuri kw'ijambo icyatsi iremerezo, iremezo uko ni Kristo, Kristo nawe ni ijambo, Kristo ni umuco, Kristo ni umwe, Kristo ni byose. Ngo maze kurishira abona ngo abantu bose bazemetswe. Umukama ashikiriza ijambo avuga ati iminwe ya Zerubabeli niyo yashinze umushinge w'ingoro, kandi iminwe yiwe nizo yiherahereza. Uzoheza umenye ko ari Umukama n'ingabo yatumye intumwa iwanyu, yantumye iwanyu. Reka mbabwire, Imana ntiraho ubutunzi bwawe kw'isi, ubwo ntinabukeneye, irakugerageresha kimwe muri 10 n'amakoro.
nkako ninde yakengereye umunsi ibikorwa bito bito bitangurirako. Iyo ubonye akantu gato kariko karatangura karimo kuri kwijambo ry'Imana uzahirahira ngo ripinge aya uzorishigikire n'utari bushigikire wirenganire uzoryaza umusaruro kuko mu nyuma nzicutsa gaho umunsi wepinduye usanga byakunze icutsa kandi kubana benshi. Nkako ninde yakengereye umunsi ibikorwa bito bito bitangurirako ngo bazonezerwa mu kubona ibuye rinini riri ku mugozi wo gutumbereza mu minwe ya Zorobabeli. Imana itera iteka umuntu wese afite bikimbwa agatunganira Imana. Bakunda uwo Mukama nimwemere mwigishwe nimwumva mushire mu ngiro, aho niho uzobutanguye kubohorerwa ubuhigwe bwawe cyangwa imihora y'igikundiro cyawe ugakugwa kwigisuzuguro niki. Nkako navuye nishura ndavuga nti ibyo biti bibiri ni iby'imizeti biri iburyo ni ububafu bw'intebe y'amatara bivuga iki ndishira ubugira kabiri ndamubwira nti ayo mashami abiri y'imizeti ari iruhande y'imiringoti ibiri ikoze mu mizabibu inzabibu igaseseka imva iyo avuga iki ngo umumarayika ambwira ati ntuzi ibigi ibyo ari byo nanjye mvuga ni oya muhanyi wanje. Araheza ambwira ati barya n'abahungu babiri basizwe amavuta bashasha bahagaze iruhande y'Umukama aganze siyose. Mukagoma iruhande y'umutwara aganze siyose. Umukama aganze siyose yari yimukiye je nawe. Mani gumbwisha we twahuriye muri rizamu ariko wumve neza yuko iyo wigishijwe ukumva bundi Zorobabeli imisozi yari muhanamiye nirafite uburenganzira bwo kuyikura ku cego kubyorako. Hari ngombwa ngo Umukama bimukurako kandi koresha uburyo bwose bwo kuyikurako. Yongera avuga ati nabagukengera ni wowe wubatse umushinge w'ingoro kandi wowe uzoyisozera nabibaza ko udafite ubutunzi amanyana kuko reka Imana iguha igikundo n'izaho igikundi reka guha umugisha niyo izi yuko reka guha umunezero ikurinde kubabara ikwagurira ibibi gutetura mu makuba y'ubwoko bwose twese duhabwa umugisha w'izina rya Yesu Kristo tunezerwe ubwoko bw'Imana. Amen. Turongeye kugushimira Mukama kuri umwanya mwiza tumaranye nawe. Komeza utwizere nk'uko wizeye Zorobabeli na Yesu. Dutangaze, utunezereze, utubohore, duteturure, utwugurire ikirere cyiza ku buzima bwacu kugira ngo icyiza cyose tugirire neza. Twagurire duhe umugisha dutandukanye n'umuvumo uduhuze n'umugwiza kandi uduhe kurangura ibyo wategetse ko turangura ubwoko bwawe